Miligea. Nige. Vita basamido, va Topodo pour na makoto pour no le que n'y pas pour me toler ni chongo dola ni fona minia e jona dina ibe ni mama ni ati kokoko ni apo wona ya me ke ni Topodo nya la we gale ni agbo egbe ya e ma wo ni ngbe ni fena ga tu la si Boniface egbojo America be aba pele ni ati pele ni musi paji ni ni apaji la etoni kokoko ma ngba won ti evelia pa ama me via we le ti ni egbe ya ebe betanya na koforo ke ba pombe nene maibe enye Kristo boga ke efia pome yo jojo kwalo pome ama efia no amudi je kaka ma je yo ha yo play toji ta eyo ja o mama kwa ye to ba sufia ye to ba hofia so ye to ko kaka kwa ogbon abe ati gele bomene alo efia eyi mugbe ta eyi enono mi ajo ni ma hia be wacho ya doli ye to atepe von mi to pe ye po ye to fi adogo mala ye po be o ko wo ne o ple da vreme o fi de ho o wo no mo e do wa yo po tepe e do e o mo no me yo po tepe ko e yo ba je ye dia o mo wa no to ko mo ha na yi vo ye e ozubo ye ni Kristo ta lo yin na church ta mole la mo ko ni tutu ta to puro nya Ọlọ́run pele yeti ko emwa ele fure ne kaka ye ba busbo yo ko moto aro yo ko moto mo be famille marche longue de ele apare kana yo wa ye ba buta ma ba ke ma ne ibe wa po e de ko ple dodo mo wa ezi ejibe ya chofia na ibo ko moto be lia mu wa bu efia mo le ke mi kwero kwa etonyi vewa wa de emu na ile ase wa fi afo gbogbo ya ran wa do ene malo aloleke wa do ifi aboga kia o ba wo ko mo na yo ma wa nya me popo mi awo yo jaga dada leke America tori odo janicho odo buke ofun odo gbenami yo ape agbonugla yo da Sophie Etiam yo afanama yo fon Titia ogwana be ekpomo jango won ga biana fu dasem ko amado gbene tonye bubuto tobiga tijoli awuno de tu awolia nyamangula be aplawo be fiaga tobiga ajongaga manyafiti atolia mission ya MEMBRE na vilencio fonya chokbe sake enye chief accountant le ho nyamangula ba poto jikunu personda enyonam le amali magrana obede mission yata o dagade antenne parabolique o dagade jile Ghana ela be o je peuple ye nagamusuko pana be bio kata o na ba pom le mada ko me to gbene nyama nglo be dajanto tetemato ya le mi akpon pe vio kata amayo kata ko be para mi le jiji peuple people je vote to Mali Gabon Côte d'Ivoire America nyingba ma tepo yo kata okpona milea mi mangolo be spécialement novice glekwe nu fonu lebi ndogbenu mi bo kawe mi tombio nemi ka de bon mi ku dozo amezo de yelo ita kwenya pumupolo kata be mauna ira abunukla moto moja biji goro moto gbara apostolo re apostolo kofi lanyo apostolo bubuto akware dafuna mapana apostolo re ne yele fi ko na gaso down de jinya apebe professor baba ta agbe aso bo ya kemelio apostolo moto gbara hododa besro da koko o le nya pom da dada
Il y a des gens qui ont fait mais quel n'a fait et fier de voir mon caillou yo me da après fio ma ou te pour non la banto et ni fio ma ou te pour non la banto la ni baji et ni fio et me que ani banto et que ni Jésus Kristo a et o ani ba di poto et yo amagbeto a ne amagbeto veton ne le duko a e be plora de one et di po to ko fio oduani benano wa no po anigbanji amagbeto le nu yo kata ye wa no no po ji ne ye yata ye mi to gbo no na be afia dudua ma wo boy o tsona o jina mea afia bible ya mea o robe afia dudu mesona jehe alo anyehe di fo vitola ye wona ma afia ne mi konya mo fufu mi aglobe afia ma wo to hono me wo dole ala be yentoa afia o di fia e wonye anigbanto e wonye ye odu amedo anyibe wakpo numojina yelo ya fumo ke otia bena wonu no kpo numojina ya fumo mame afia adona golelo le nu comme de doa me se comme be amesia mo matina teko ni na fia that's ovi programme ya on le ade amesia mo ko asite fia boa awe evu doli sofia o kobu modona kobu madame pona akpano fo gligli be agli yata gomme se bobe amesia melatini fia me le tepo nunana wonye yoyo wonye ata ni mi le gbobe amesia melatini fia mi le gode démocratie mema ni mi ato ne gasenya menua ni mi le yobe China o yona be mandat du ciel bedasi hoho do dasi hoho so ji yonye wa fimake o jolo kaka ni va gado ni miona be Europe médiévale o yu be le droit divin des rois sey onye be na mia achinia we la du fiade nuto ya meji sey onye be na cho jifo to wi bolo ne fofo se le jipolo bolo be na mia jijoli wa ya du fiade fia jifo vito boy ochobe mia aflawe la no afia le fumo ya me nu kata wo tufu mama modo wa wenyi amagbanto valeur afima wa wenyi amagbanto ba krete fianti et ameyo français jona jina emi yona be autochtone le lola mi ami dona be dotemina sente mali hafineva emi badona lobe mali hoho le va hoho me sono eta me yo va hoho vo be ni hoho lila one se gomo be me va hoho le mi hoho me sono lo akpene professeur Bubuta me recevait do enyapa jipi anyi bobe ne le no madama enyana ne ke edona jana la be nyaba nu khaha nyabe neimbe elo no achakpa me liude le kafa no ha na makpo ya ejijana be amole amoli ke etsoa na no nyina jiji mayo na kplamidwa obale na blegodo professeur Boniface teti de kale Togo teti ya na blegodo miakpe comme takpene fia dudu alo fia abale oblena fia dudu aseprenwe pour modèle Ghana o ya no be fia mable fia o mable ne fia mable ambo ha o ga yone be fia mable wa bereka gba mayi me bale wono makuku ye mabia
Yenton to abe nkwenye fia mavle. Be fia, na fia nye mi apo manu kwa. Be o mavle o. Ne troi aja trova yo ha. Mi fia vio ko la gagner e fia do lao. Be nya nu ko. Bono ga glo be fia ma precha be agba vivinto. E fia wona gagalation ha, na zikpe mo nye mi ato kwa. O matenwa fle kwa. Na ma twe idia fia do la, sepenu e fia do a fumenue efia dodo amenya no ha onye wa passe na maregbo na adua nya maga ba hwe no ma wele he ejire eku amanovio chichiri egbe kole tari le mi apa banyin gba doji mi banyin gba do l'Africa nyin gba doji ela be khwera shinami wa no dumbo na mi o mi va vo karema mi aba khwe kwa foto gbana be noe metonji wa ino ikodo nuni to aji awo ayi na kodo nembe maudi be fianyenye nyemi atoa fianyenya do protect ne do labe ne do pona do tona popo hlai la be professeur bule be maya mo kata do fia fia viwe do fia fo ma we do fia ye fia fo meme ye o chona fia lena ye efia dudua mauma wi maunto nye fia oji fia ye mauma do nchila vanigbaji uye be aholu Jesu le mia degbe me a aholu Jesu alo Jesu ye nye fia uye be aholu ye jirudu ikele si kenye jirudu uye be ahosu lewe nondo aholu ni aholu ma de ahosu lo de ya ne fiameli ola jirudu hama no yin egba c'est bizarre be le jabo pegbe me a ocho aholu na vodu sapata professeur ble egba be etuare ma le Peru a anigbaji be mauli amena kpachena anyiba atoto hali mi o mi adena kponu mo kata fianyenye ntontoa yeyomo le banuka aholu madzenya me afima ga trova yimagbe no le fia cho fi de na kpo fia fe nu dodoa na no no na afonao kunyo be façon de kanen be wodu yanya asa abele ne mia no vi kabio le do evala lobogu anuma na unchia le mia be e fi o ba chorudu me chala blema nu bali nu igbo me le cho holu pesa patanchema ne fi ala do le blema me ma gbo nchi nya patro mama fi re kama to kaka na gbe na po fi de ka to la blogia do leni aliabla akodare home kidnapping yeah na chokwe chokwe ali adara ko matu boro no fima tade ye mi akauna fiarufa wana fina da sinji o mele bana o be fiona be fiare kama dono ama fiato be do da si mawo ma ye nembe fiato fiamato na le nkekemo zame ye wato elle avait tenu anigba to mo kpode planku fi mai awo me fia wo ha wo da wo to fule ayima ye ne be elle avait metalofa atone mado no na nkogbe ano wo bri bizarro asa ano sebru mau avodo lia o chona groleli nanchi gro kenye gbeti fegbe fia be anigba to egbona na president o egbe o le vuma mota o le gono wian no ma yo imite ela be anigba to bayina fia bayina na po mota mo wian amei le mota ji le blo sarina atumaleshi ore atumaleshi ona igwa amagangbona
be do dina nyawo toto ma ne be anyi gbanto bona do bi ezina me bia hu no do le do de me gbo be mi gbona be hallelujah ya mo do ti be apo atogbo agomere ma mi di kokuna ma hu no a wo be nyam de la gagbo be na dole yo ma yo be yo dunwa yo no ba lo ya fia be yo le biagbon ebe figure ya maju obo ba ma bo bonu huno ni gba mala me nya troviolo huno gaga we dianyi la dome yemele bionya malewo nya be do mo na ko nya researcher yemagaro wagi me bia huno ga to be ma ni agula abecho unchu ho ya kama nya ka o melo mi ba mi ochi mi se de mi ochi ela mo nya ka o mo lo ye me be hallelujah ikemi blona enye hallelujah nti kokona ya ela beluka agbo ato mi gwana bagbo o ma ton jojo wa no de mi agbo mi to te yi gates mi agbo gate agbo lo vona hotru hotru na ho agbo enye ganto fi me wa to afia ba no fu botru bona agbo utwila no power no force matemson e me gwana wa ko iko trova odoku mo be yo kemi abegbe o le jasebe kemi abegbe mi fi mo mi awe fi mi ato ye mi menye o nuka wo je magbro e fio ye musama ne fio ma ne gbona o le we be amade keme ga chongo ni amade keme ga chongo amade keme khavi ha ga ba yo parce que elle na warning it's like animal kingdom de janta fola Lomé e denagbe egbe odena manye be nwe chikone oro melefia la rekeme ga gogomu na ma de to manya ona gogomu ya ibe talasi jogbe la ba hawalai donc e fi onyenye ya maglebe ma jenche ma troba magbe fu manue o ma passer ne e ne fia ba jejiwa adola le ela benane kema gala kema ke khwashi u fian ma ta de bano nane kema gala kema khwashi u fianyenyo bibi blagbele be mia va du fian bare gbekle yesu e ne fianyenyo ma nya nu khwasi wa o ma da wa kaka wa reference to the bible no donc e fianyenya ma o maye uto ma o kele jinkusi me yenye fian ye do fianyenye anyi ye fia o ji fian e ai wonyalo fianyenya echo maome fianyenya manya bosanwo amen manya gbogbo von to henye fian elo la be enya ka de gbloje be ya provoquer vireta na manya wa manya wa ala de funa o vide ala de funa o vide ta no lo kioma nous fianaga beda e fianyala ugbe ani de popombe amontina teko le comme le duome le copome ma bo le pon ko pe apofu kon amomi leke kwa mo no kwa ma ton ko we fia amada adepo ko ha we fia lo no no mama ka bo yo chona fie o dona mo ro no na du ko na drege amoku dodo fleto mama no kata no ka bo chona yo amadakpe togbede ebiom bede fionyinyi mo khwasiode no kata ya mo le hanjire do afiodudu nchi do enu ne khwasia eta ya mo wona jire do enimi gaku enyama mea nouvelle enya gagbele nyibe emeke yovo va nyagbola fiomodo no tala au point français le mot roi et chef chef o docteur nyina afio chef o docteur nyina roi o alors mais nenema roi comment tout le roi et chef do oh effectively no ko mi baka effectively ba fivia ke yovo va dunia dia le ko dunia jiro mi apo royaume wa mi apo fiado fol abe evo ne e mo ko dunia dia yovo yo dunia dia obe mi mo gagner royaume
yata amemi yona chambe enyi fiola magani fio etrozu dochovina yo ayo nu banto ayma nu velia uga yingo ha uga ko chef do ko wonu mi na be yovo fia ple awo me fia alo eho me fia o do wa to vovovo ye yovo anu yo hanva nu se yo hanva o ko dasina yovo fia o e yo ko dasina yovo fia ko o po nu se de awo me fia oji eta me ndeva yovo me ga po a fio tonto boni fio ko o doli ameo nemi de Burkina par exemple amoyo na be morona ba o fo fia do fo yovo me du wajo nemi de Cameroun o fo fia do fo yovo me du wajo Ashantio yovo me du wajo yeta outro reconnaître obo oni roi puis les hommes quoi va pobe et me que chef va po nous sende roi di quoi gava vumona amoyo va trozu tukpolola o me yo mi le yo président o po mo président c'est en 1884 yo mi yo mi le bobo yo na be du république yo je gome na le comme na ni yo na be république o 1884 yo mi na be le partage de Verdun le nouveau démalo wata tukada na ni na ma et on va tomber maman que mi va jouer mi le yobe république à la nation wa amede pe nous se popo de noviaji le gomme se va le bubumbe de fiola ma u boyo sonatala e nous jouer mais c'est quoi neni be dasir gouvernement ko on a dit quoi pe wa non na gavide ne élection bana wa le maintenant alors le molusako ko sa 5000 le moto aba non ta trois fois ameni fio le du toi kata wa amagbeto do va po nous sein de maudi wa fine amagbeto khose be bube e po nous sein de maudi quoi et nous yo po mi le fifia wa we ni anon polo yo akbe ma khose be professeur Butwa egbolonya be nyatepia ene ma ye wole kenui magato ade atokpe ayi konya be nenye be wa dofia le miape bakonunu o jana gbagba yo wana kafla no makuku o machona ko obe efianye fiapo me alo ame acho fiapo me anye fia vita me fe vio kata toro na fio le ko me ya me fe vio kata toro na fio ba du ba je yoji je to ji ka ti to ama ga ba très bien fuma magbana ma ka vi agbonga nyaji agbo ni mi le gbonya mo ko na be couple bu nya ko mi le gbo England de mo le si o fo jume amoyo na be reine Elizabeth que toi quoi reine Elizabeth are Kenya yo le yo abe to ku va du fia le fia samian prince am ve na nani mi yona ndebe crown prince yeah and the prince yeah et amaga le globe mani fia vi mani bo ni prince ta et adu fia do va crown prince ye la va du fia le yo vo agbo na mamele America mele India toa amayo ni dwa metode pour se non na ba ple États-Unis no président le dumeto pour président dona ba mani amesi amekobe mi le fia sama e tia do la du fia o le du kona nu do anyalo o le du kona ndo anya abonga ta flatelo o le du kona ndo anya e o le du kona jikpia c'est comme ça o le du fia na 5 na blama o le du o le du kona na matutu ye o le nyama ye dodo no nanyi enu makuku won ononanyi etsam ma gadon kujibe ni yomi le gbebe suku ma wa manwanyi o vole fiaru po pe fia saumia nunya dengoli fima na kpo nunya la gaole ma nunya la kafla ma modo fo suku ho mo kpo voa ibe susu sijeje be nunya yo le sia awa me yo yisuku ye odo diplôme vele nu ya gbo blomi la mes diplômes ye wa mada onya nyato mes diplômes ye wa mo onya nyato diplôme ne e va sron na ne kada wadu nu ye wona agbala de c'est fini maro kuji mano
university be research group memericha ida duta yeah your conference Ghana mocho IT France USA all over subo ye mono kujibe do ma first lady ye no hater bonami keye ole da mo fia professor kene nya Togo be university a group a eba yom eyo yoma abe ma japo no pour la conference la conference a makpo mu duma makpo benya mata pour la conference ya mu matin de fait ah ou koko moyen be vieux manger benya oh my god eyo yoma ba bobo bon be kamo be de kuku ba machitere be yo comme de ti mama be professeur na Togo ba ta nanya ba gbe mo do amola de ko bene chinois eva chinois gbo le ja do de ko be mi manya ibe professeur yenye tai nya ama ba do le nya otutu me kwa conference a me le ko iko be amekere ya fo no fofia na mi cho pose boa iko anose oh me de fun na nya client kwa oh mo gbe na mcholo mo nya otutu me gbogbo adidi gbogbo apostolo mo de share jo gbogbo adidi share ebe yo le dia present ma be anglophone be representative en tabado anglais e ma ko anglais na zara ko ma ko be roi o noan nya fo de to kwa ko ma gare fo gba mo no kwa mesia me o chite yevu am bo me shama ko ma je fo gba dodo trois conférence a yire fo gba kwa journalist do che e go mo de français gba mo no zirka nya o to ma kami pa Ejifo ni melegbolo ejifo nka ma je ma gbolo mia be nu yo minya economy do na do pe o ye do pe yo mi lea ne mi me laudasi lebe na wa ala gere nyasi ye jibe ajore nyafo ya ka benya na cover direct plota ejiji be ya ajoya for vendui le ipe Kristo tonyenye alo Kristo ji khose pas subota bien nye benade Kristo toyenye elatem adufia la belle fovon la be ne ye kpofia wa ozuhuno ne ye kpokuku yo odoreta ozobosambe fia kuku ne kpo ba avoda darabo pe jonu lokonu yo ke ye kpole togbo wa ple yo ye makpo wa fovon do na ye ma hosebe Zipito Boniface le fialaga tulashi ela do yamanchi egbare nyamaji ba fofo la apostolo maliotare apostolo e na mo fona egba ma dire mateti apostolo mi dogbeno ele ko mi dogbene dada o bonga ozo manyi ba no asodo yo ami nenyi be amede be nyi Kristo to obene du fia nini se nyama manyua yima gbangbono grale be vovon edue voa bomotiti haleme ple nu manya leme enu tamele gbanyama do le nibe enyama imekenya nyinto mobalo nu mekuku de chefferie traditionnelle ntia mabio efiao et ne agbalanyi me cover fifia ni po page 190 a togbe shawo de le donna mbede ne ame me subo efia me subo ma wode nka subo ese fio gomea fike efio docho yene po bible mea efio kencho do koko gloa David lo alo Solomon o yo be fio ke jemunya wa mesiame ne eni fio me Solomon fo ma woa e ehiana ahomunya aka fiadufo wa eni enu gbanto nouvelle ya pasteur grande le lomo la fia e me ke mi wo nu sonson wa mo wo copie de cas be ma convene be enye ble agbonu glakpa me do mi po be
rien de chochi na semu ya ogome wa nya le nya le government be meni be adu fiade de couvert ne wonto ni pastor yi ha ma vi ko ne ha ma vi we va gbo be pastor be ma du fiade nya ka bloguer ne le fia ma wedo na ma fia ne du va po fiato va po zipito va po du to obe ameya mi dasreji be mi akodu fia ne eni fia nya ne ya gbo le ni be ale ple ale wa wo yetoa na ye ni yalo e yo bo adu efia e gbon no ma pepe eni yo wo na ali wo na no wa ta flache ye mete atuemo one do be Kristo to fo fio dodo jilo mi afa amagan eyeli do aziji yata na pastor ale pomi fifia ye wo semu yo bon mi le gombe ma wo be ni fia ye ni lo de dia na fo kana fo François na wa ba do aziji wa anyade ha balafuma nya ga glo le ni be rame awe wona be wo pasteur ne va le ma blanc wa bobo vogere me o yo de dénomination yo mo na tradition menu bo na dénomination e que mo le yo pobe anyama ya ba tukara va ye pe tato domea aforo de gbanto yo wa me ni de ha fokplo la o gbo ne afodo fo yo ha fokplo lo o tien wa gazon de jiro wa nyama donu se le bena yeso kaka dipo o po e na ni fia na chite ne wa lombe dipo fo nu se na gede yime enya de limita ye enya yo mo chona jina me ni be musia de no papa me wo no Daniel ya no papa me wo no eta ni Kristo to va le gbo vive e ma do fio e ma no hono ma pa mo kunu ganga yo jole bible me hono papa me ye nu kunu jole ni afi amaga gbogbo e gbonto han e la jurombe fio to ne le pastor do adeho e nya nuita ya ne me ni pastor nyanya wa no dem hwaye nyi to manya be me ni pastor fima maintenant le be mi makpomo awale ale ne mi sele ma usia ne de nu se fia le mo to be de kale pomi fifi la o le ne ma tututu e o gere kwa me a o e pomu wa ento nya be o le nya wo bo nya nu jiwa e be le pomu be yo e mu yo le yo mo dumia ali wo na no wo ya kaka mo ba do garo pa gbere pe fonu na ye be ha mu we ni fia e fia gomo ni be nu ne gbo na mo yo wa wo gbo no do no wo a b c d lo que fia to va me do na mazidio java de kanyama mo ko bi no enu ya ale o ma wona yo enu le dolo mu we ni ode e le fifi ne lo na gbo na amagamia connecté pour maman akbena Professeur Boniface Tutulasi. Manya nuao masagom ha ekpobe anwantoa blawinya onyana myamado be khose benu fiala gbogbo tola uma khonu sosmo yawo ye le tsama o ha me a monu popo yo sumia maro siba ba misro no yawa manu anyi ye nu yo nya cheva ko nya mawo klabusa na no amanya chochi ola kabusa wi avo alebe afi yevu amajidu lawo na alemia unaminya be mia nu yo kata le mia gbo kakaje mia be agbaza yibo ya jia be abosanwi anu point be manyu enu tata yo chofia mia mawa anyana yevu ado gere ulaya adawure anoni adawure e mawu fo dolawa onyana yovo to balao e image ma yo chofia mi na mi akpo sanwa anyana agbeto afin l'enfant et asike no na si otona jodeta ano yibo e
ato fochola bolabo nous yo confiamia yenye malabe o translate alo kwe gede miape church pour nous faire fiam inene ma ko ata we afi miata mo segbe domo la wa segome gama o mekeye egbogbogbo nous so meliwa o cho image mo cho fiami abale kana de vieux tosu kuliji o khana buttons o khana atio pele no ma o ne ena ma tutuye o le ma vo egbere amanu vevedo be mawunya ponya tefea ele botu si abotu no ele fo bon ton na mo be agare waji tanu magbolo yenye be abale ke professeur gbrea efia we po no sere no se de sia de ji be gble le mo gade ji be kafla huno ga que le doade me ibe vodo kokko to lili poa ele fia ba fote le fia me ne no san ibe vodo ma oto ta efia yo odo nyao fia zipiji vo oga ina adenu abobota anu tatema kuna fudua odu ko ho disqualifié odu ko ho oga ho afi la zipiji disqualifié itele fia nyenye totonwa fia mesajo mekela joka kai galio le Roman state mere Roman emperor yele tanu sa sa okaka c'est ça nene mo le nyama nene me fia nyenye pe totete ale nyama nous se yokata la nyigba oji pe etniko ple gbogbogbo yokata la nyigba ojia o fia pe jipopote o le period itana po fia pa voyike o danada bo amanya na kola reka kola vo na fia pa avo si je mo na fana nyagborila lokide different colors one people e fia pa nyenye kele sia yenye mata kafla efia dudude menya kokokobe na odamo hoa jokayo ba sanao efia ba sukuru melio fifia professeur Boniface le java du na maudomo ye madon se ben atteint raise sponsorship par le partnership chofide ye nanana noni na anye le titre tototeti wala we ye efia fomao fia vio fiato duto ono khonu sosro de wa mi abe dukpola on la voi dukpola la vo politicians la vo ye du me vi la vo don la no mi apani ye unti fa fa la no mi apodu enu achofi kobe e fia gbogbo to le mi apani gba o mea o manya fia pododo no de ho o fu de hode fi ma suku on to le ma togiga alo zikpito Boniface bole be nous y avons beaucoup de problèmes. Et nous avons beaucoup de galets à pau. Nous quoi y avons aussi. Nous y avons un audo. Nous y avons un audo. Voilà quoi le cas de pau. Améliore le toit panier refia. Vous voyez tout biwa onya Yoruba. Quand va y na, y miato ona waniba. Yochi miakbo. Et à notre pau obe koyoni na tout vous venez miato. Et pas mieux les filles onya mushiao. Hein? Keye amajoa over baba de miatogbi ogboa e miatogbi wona wanyigba ita na powa akpo oshina ala aleke osinele osina be kana aleke a fimo ojo enyama akpa mi le fiya gojia odona gbara be nyonu plefu na bajemi nui taye ame o madu fia odo gbede o la gbere na nui taye ame yawa chiami ko onye le fia sama o la gbere na nui taye o maduna eklo bela le duama o la gbere na nui taye magona banya ajovia ho manya afi Kristo va tronya ho nui taye ajovia ho madu ajovia odo o la gbere na nui ta ajovia ho maduna ajovia enye la de ela be ila pia bona na le mchina na tingi ne na le kura nyamu tututu o la popo luli unyo yibu vivi de ono na la mchi enye na jeside na hoa tami ma vio e vonya meledulo akpo e vonya be la vivio nyamnya be do vivio e gba meledu o la de numo kata mana o le home ye nui nye fia huduna do aleka do ale fia na fonu fodo ale fia na do hadome. In fact it's a school suku gaye pour me dire que me la fille bubu adaka wa yenye fia do fima ye afia ba cho do fia o ba cho do fia na dunu ple do anya do ba nko minya do ko be Togo bo nko buga la Togo shi se
ko bugala kala Togo si nyere ma cho chocho ko no ma da pe na to biga jijoli awu no de tu wolia ma gboto no yom eva do fi dia do fofotanam le wona de o me la be ehia bo ga kom dodo pedeu ye amei alo to biga ike me to biga jijoli vo iban fi afia do pejinam be François Kristo to anenye be konundo li neibe ehia me na bayi wekwea ye owododo manao kukuna jetanao ye na dodo fo ma lebe na Kristo to anyenye pe dodo ibe togbi de mana be la be nana no lia wala bia chosiwa hosemano e togbi agbanu be me kho anu makuku pe banana so nya etonya gbogbo to Reverend Dr. Set amare togbo megbena ihe gbanya tutu togu jijoli gbolwa egbena ye ameleji awoko wona me ayi me ide gbo e mano anyi klebe yes be anya ina cover na mia atu ya tepe avoid na daraboa mato moya jio jowi na dea mato moya jio afakpa ina dua mato moya jio awuja kela no shiwa mato moya jio atikplo kemia chona wa mato moya jio madanu wana nami kwa efiavo nto no bojiri da Sophie no docume tibe ya touching de no docume be mato moya jio be yenya be Kristo to emenye voa o le dia wo konwade enye nouveau nti kokro de ha enya be nye hosema de mona be wa klon tinya to nouveau mama wala ba fi wa initié ona zikpia o do la klon nouveau oda amlima be nya kata mi agbo ye gbo na mbe vo ma ba kpo ma ba no nyine ye be khomere na ma no terasa jikpo ale ko wone ya makwe na ma de biom nyade parce que nyakeye professeur Gbolwa be anyu be na nya pastor na ha me vi o konya atuode leke na ha you see don't just condemn abosa for the abosa sake kona be satan nka me kwa finya be satan ayo satan ayo cho de pe we what do you know about Satan for Satan and to church come ojo no anyino enye nu vo ye ugwa na be for ma fa kpotepe de chota parce que o mata be enye fio no bia o fia nyenye pe be o mata wado ye togbia demona etro chichi gadre ye nya ototo mafio ya be fia bla nevo de kejo bla nevo ton ye o no anyi de sia de kpoto klebe agbonuglaw ye me shama la voyima ye obama boy le ka kono ye na awa nyamaji be wo hose ne chaka da ina na manya be Kristo to enye da matoro do ya o muvua mi ate wondo ji pastor ke ji o to ne kado nenye be ami oshina oba shami na voilà shami na ole nkunya me nenye ya nenye gbe mi donada never do it le nku enye fiagama no nyira sikrime ye na jegoda konya me pastor na dasiare ji o nenye chikoko emi wunara manchire benevo adola vawu o mata do na nye to gbiganya makpotepe nya da sefona o na mare bia onya banade de mi gbo ma me ha odui ha maglobe nyento madui dodo an ne mai wole boto amada gbe na to gbiga jijole ye mele dogbe na to gba joruga ga manya fiti atolia be ma dagbe ne le gama o me le mayo be edonsam ye egbegbe ha ga poto ka donsam egbe a amonu veve mai kama kpole gbo na fia dodo konu do Kristo to be fia dodo konu do le janoji na ya magbenye Kristo to kwa e chona phone ba gbonugla fika na lo vio de ka va do mi agbo o lebe mia wo komune kwa na me ya e chona fia pa mandate na va yo konu ya le nkonye me le fia do papa commenta bi da kwa dodo le no mi na via mega vom voa ne to go play be hanu no lawo ha pa gbonugla na office Nikelaga, jema dia bele. Ni aba mkwa ma mekon. Efiato, ejuto. Fundo kawele mo. Yo.
havi ma va gere nyama mea mi ga jibe mi anovi nu polo ne se gomo be no lo de hoade mi koklo egbo bo no na wu gbesa gbogbo même école de sciences politiques de ini hodede ogobini confondre na nomination kudo prise de pouvoir da no la me de ho même sciences politiques de fuma fiona économie il y a pas ni toi économie il y a géographie il y a histoire il y a sociologie il y a psychologie fuma fionnel même les religions mais que la Bible de yobe tout genou fléchira et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ne do fiode. C'est que le nous toi mais on la va bon. No va se signaler ko yone ya. Il peut kenye ya. Alemi on andoya. Eni o ne ya. No fialoa on la ti initier no mais. Ka va. Et dans la Bible be Yesu Kristo ko safli le nusesia il m'a taillé na be Kristo tode ma gade ta gure no mo be on to fiovia to honusia nouveau nous sommes pénis rodede ba fio nous sendula no c'est une autre préparation spirituelle non wa il ni que fio Kristo toi doit zombede préparation la signe vaut j'ai déjà un protecteur elle olena efio il y a même pas Kristo a ni on peut me se gomo bede no do ma chitana mia o me do na ma chitana bodo o nyiro na me wa ne gere Kristo me ça dit mi de mo be mia glonya yo bia o pa na me kemzer ka be ho Kristo a de eni o ko le na me ban ni avu ne gere Kristo vo vo me ye du voir walewo bena na te gere amha do me la ba me ha yo do me yen la mani avuma onyu eta Kristo to vo yo bon de Kristo fo vuleji bon ba ni gbonya ma do afuma ni be na edua e me gbon mi le are amede le dua dade ani gban to le hansi yin Yesu Kristo a fi be ke nyam la ni gban dade mi leva de eni lava yo mi be mi atinia o mi anyatefia o mi di amen ne wano so do ya nam fuma me ni va po eduto ple efia tole ne ni fia etodo la nation un conseiller de la présidence non ni président comme ngombo nyanu c'est le conseiller voulez économique militaire coopération même ma pe wule le mi pa subo to gbe ko mo ha me nyema eta ne enyi eduto ha si vous proclamez le résultat des élections, il faut que ça soit confirmé par cour constitutionnelle. Que mi tia fia, mi kova fia mi aduto. Elle a mis le loncouro mian, mi le pom mi nya nou mini. Ba fuma me ye fiato, ble aduto o de asi asime. Yo ko plona edua. To dodo nyon malo. Ayo, mfiaga bolivas. Dada, nous soit pas. Après tout après non après ouais millénaire tilo abonda fianyala après un professeur nous maga chokbi a ime le efia konu wo me fime chatiale na amei ole alors me anozikpeji fime chatiale na mia yenyema oh yeah akwa da etiam fia konu de kameli wo yo anye jisisi e ma oyi o vai ye fia konu wo usu jisisi titre la mo polo nunti ma da pena mau ma da pena togbi abeshaga togbi ko koli togbi gasu paro vai ya mi bo ba mo no me mi wata ko pere le fima mi va wa de hale mi abe lo amale fia Dogo huno, fiao, fadao, pastao, dumagao, ye UNESCO to unaminya be miatrosile de konuonchi e yo titre la mo polo nunchi a ojagba mine miatrosile nti imamo no miadomu
tu maika totrova nome nenye Kristo toa konu yi fo konu ko tekata tayo wona wa enye Yesu bo wi ka ole na o fu makpokpela nku fi mai na ho initiation pantolema yemi le globe nous sei du anyigbajia enye Yesu ji hose ilashio e ma deja esu elolo va enye be Kristo tobe ofu dem na alo fiaro du eji one pere eji ya passe fiana ma de gbowa alo leke ya we be chaka e me ma gbogbo mu le be konu le fia nu o sans enye transbo suba be konu ye e cha le blama le be konu nu a fia dodo be konu la trewe ina nu be trewe tepe a egbe ke mi le fonu fu a agbo eva leva de trewe tepe le egbe me ye nu itaye agbo na fia konu me doa ene sagbo nkokwa anyabe nana jo la fiare ye pire kwa egbe kemile fonufua mi do lore be agbo magic plezo enye nko le famille rome ya ne anle le fitikwira o mata vie bagbo ne chi afi yo ne be agbo anle me ya o pona agbo Yesu nya lan owu e yo wi na Kristo to o wi ne bereka de yo katanu de so mata na nye Kristo to nyawo a o maga savo a initié on a vodu de ke na kele fia dodo be kom de kakaje zikpi to gbe zikpi be kom nuzio gake a mo ro popo le be Kristo be kom yo hia wa bueno ye wadui de Kristo malo ape abunga ape Dodo takonya ne ko fuare apure be ne de bedodo rama into kan de Kristo a yo yebe ina dufia na do conviction ma na tede pe church people la wonti wadu nyinto majesi afio e ko due Kristo to ebo o ma so agbo ndo pe mi yo majesi afia nyonu e ya jamani yo no yo be woli ebo o ma wo ale pre kemene yo o wene ne de no maji bwa na ma wo yu e kwa na de zon lo ya pour to mi da pe na mi be mi no mi anti mi va se no na mi afo eje do ni kwasebe mi afofua se mi anko se gogo amosio lo no me ha me chaka gero ba gbemela wa so njo mi apo tanya ya me ma ko ni be mko mi akare mu si subo mi le laji ka kare mu si subo mi laji anabre mi ba chaka ya go fua ebe ni Kristo taro ina church obo wale wasu agbora for deny awo ya bo mfia la ve obo be Kristo enya gbo iko chore ni adakoko ye ko bua ekromiatle me be gbo me ko ko bua kromianti ta mi afofo jikana ga chowo ta na jibo a efia kono na ito Kristo pakpadila na gere ni ato agbora eveliaje atekpere ntiu nya bo mfia la ga bo ifas en to ha ele ne wa kama kwa atema kere ni ha la ko ya